Kubor nakaslem jong unong san hima. Kajing syak siat yap uba roning nong kendri na jalan teng raj nong kendri unong niak trok bakit iki masih hakamiat jong kasantari ujemang arajar arpulai haki sipai border security force hapochna kelawan ra kajing penrem kabajur na buon kiliang uba Gavin M. William MLA kasora habakran sigilat pathai Kubor hadin kajingwan snolem syakalong yung uba roning haka step jong kahinyaw tarik ujemang arajar arpulai ulaong bada kalong kumnu ru handray ban shimya kajing embrio kamlong galinti kabadai. Da ka penram jori Kubor sipai BSF uloong bagi bahayeng kila debu da ka ijahara Penursla Police Station haka handray tarik ujamang arajar arpulai. Uba Gavin uloong ru ringkat ki bahayeng kin bot dia nya kania bot unya kren baka an kan penstat ban pengat kendon ki bating ya ki sipai BSF ki badon keti. Kumasugdo uba roning nong kenri ulai sedian armut ki kuon badang ren bat dialah ka kurem bagi bahayeng kila dawa baka day bandon ke jing bishar ke bahok mat baka sorkar ke day bande AA na kabenta kalong yeng ke jong o suwan man solem hane yeng somba roning nong kadri bangayo I henen don ka jing sha sekretar hau sipai BSF hang pe po motion dena kalian jongi ni pendem jur lor kan ni kan jing le torti jong uniu sipai BSF kapana kalian jong u la sim ya pawi gamen simbreu o ing so thu ba dalong hakno no galinti ban sim e ka di kajing embreu kamnong galinti ka badai dia ro tak benta pada kalian jong nindawa wala kumno yone sipai BSF di pan pengat haki kendon penting e jong ka ai ke henen ngiyo I na kalian jong bulet kila depan file FIR kadep and register case tenang ni syakmat yang sabudin kenang bana kaliang jeng bayi basem lo ingat ringkat lang kenang bayi ni supaya BSF on pengat haki kendon di beting e joka ai